Baletu kubamihaho tumanya esongene kumba headmaster nje tutuma basomesa batakusomesa nerugankashe Nikigambwa ngo bamwe habashomesa bishomereri barutwire mu nkamakagabo nabakora byo yabyanshwa no kusiba basinzire kandi bwa nyuma yebi okutugo mu matunga Sky TV tubitire mwe nkito nuko tutye twaza yishomereri ahitushangire nebinde bimwe bitari mu bashomesa kandi ahashaha nkitano zakasheshe nubwo bamwe babire nibeyerere bibina aha bashomesa na mnonga ba government bapostinga kandi bakebwa government cyabare bache nka abamwene bakoraje isomero rito nerugwa terishyabana kurunye kuko yabirisha abana abwesonga yabasomesa aba government mustre abana bariza isomero barugayo bajengo basomesa babo mukuru w'ishomereri nagira ngo bwahati yahereze kwandika mu baruha aharubaka mabe kandi nagira ngo takatunjire kugarukwamo no bucira bikiri ngo government negeza ko kubahwera bitu nebyombeko birukubi government hakora mu gwamani ahabwara trine nungingejo no kutaza capitation grant kureba ngo embere zikutamburamo akabazire bagayo batokasha kushira sente zikumara konka ahabwa UPR kwija njigeza kureba ngo kandi side ya scholastic materials ko curriculum n'ibindi iyo government yabuketaringa wagezaho kwikira urukorera byo bwegese mu district ya Rubirizi kwenda kumanyamazu magevyo na actually cyo guriyo takamazire na myezi 2 abashomesa bariyo tukija twabagamba nabo nka team as education team twine toyiretinsia eyitwa abahire last financial year ya 5 stance so hatogo mwaka twatugire nuko nebiri tukaza twachase singa twabajanga mbwene hata abana babihemo nabo binehona n'ishinde cyabayombekire kabazire rero hato mwaka ugura yabene kuratarayo tubente bateka according to enrollment we have few staff. Another teacher has been promoted to another school, so I wanted his replacement. And if possible, they replace those who are not the lazy teachers. Ubwa hata bazire ahishomereri nibagira ngo bucuru kwataho baba batakozera hanshongeji ecyanga cyabo neco kwesasira ebyo bwegese. Ndeba ngo tukabiri twine ntunguka omucyanga kitu cya kafuru. Konga twine mushomerera umwe ni controllinga nganda zona nedini zona. Ngebero ngafite nyuma ko umusomesa umwe sanjye bwo mbara saha zo kusomesa abana bihanga. Umusomesa ya government ndemanya kandi we yamutwire yambuga bisimo ya government yo muri yonko mucanga iki ko mustomo rukagona. Amakuru yaga gashakwa Sharif Murungi ahabwa Sky TV agenshonga.